Hallelujah. 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 Tshela makhelwane senjalo. Selifikile lelo suku. Bengenalo sethu sawubona makhelwane. Makhelwane sekunjalo. Selifikile lelo suku. Hallelujah. Phasi ngoSathane phasi. Phezulu ngoJesu phezulu. Phezulu ngoJesu phezulu. Phezulu ngoJesu phezulu. Washumkuku kaSathane washa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Nkosi yami. Siyabonga. Angibingelele mntwana enkosi egameni kaJesu kanye nomndeni wakhe simshayile izandla egameni kaJesu. Sibingelele zonke izinduna ezihambisana nomntwana enkosi sitshayile izandla egameni kaJesu. Hallelujah. Jesus. Sendlule sibingelele bonke abafundisi abakhona la egameni lenkosi uJesu. Ake ngithi nje ngicela yonke i-team ehambisana nobaba uprofessor iphakame ime ngeenyawo bese nibashayela izandla egameni kaJesu. Ngicela niphakame bafundisi. Asiyalelezela. Asiyalelezela. Oh, Nkosi yami. Siyabonga. Sendlule. Sibingelele i-Voice of Hope kanye ne-team yonke abahamba nayo. Sicela nabo beme ngezinyawo. Bese sibashayela izandla egameni kaJesu. Basebenza so isandla sakho. Uthi shine. Shine for Jesus, shine. Woo! Nkosi yami. Kwase kwamnandi. Sibonge kakhulu. Ake ngithi sibingelele bonke abafundisi bendawo abakhona la kule ndawo. Egameni likaJesu. Amen. Baphakame bemengenya bonke abafundisi zonke ingceke zaNkulunkulu bonke abagcotshwa abaphathi bemfihlakalo balalo khali nababuye kude moduzane bonhlazatshe yonke indawo. Sibashayela isandla egameni kaJesu. Bese uthi shine for Jesus, shine. Nkosi yami siyabonga. Sishayele iMpumalanga News. Mpumalanga News. Izandla egameni likaJesu. Phela futhi shayela iMpumalanga News izandla. Egama likaJesu. Hey. Umoshakele la kule ndawo. Akuthi makhelwane kumoshakele. Usinyakile. Umoshakele. Umashagale! Umashagale! Oh, hallelujah! Woo! Amuhle Jesu. Okhethekile. Ake ngithi nje ngamabomu. Ngakaphakamisa umgcotsho kaNkulunkulu. Khona umama la, umama simelane phakathi kwethu. Amen. Unesiqu se-Doctor of Divinity. Sicela uyena angeke ngithi aphakame. Gokhona ngifuna nethi uthi uhambe kancane la uthi bese uthi sha. Halala 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 halala. Halala 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 halala. Woo! Haybo. Haybo, 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 haybo. Kunjanje kwasema. Kunjanje kwasema. Kwasabani, 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 kwasabani. Uthira mihlono, uthira mihlono.
awunashona lijesu akakhotshona naye udira mihlona manje angazi mara ngizoshela ubaba le ngoba ngive ngathi kukhona babuya uyabona ngale kodwa ngizoshela ubaba le amen ake ngithi ke bazalwane ngicela isikhathi samanje sishayile ubaba izandla amen kodwa singamshayile izandla ngoba kungenzeka abanye bangamboni ngizokucela mngoni nethu uphakame kancane ukuze bakubone bonke abantu bese bakushayile izandla egameni kaJesu amen simshayile izandla basalwane awulelethane Hilizana lifike lifakeli oh hallelujah siyabonga hallelujah shayela umfundisi unkambula izandla wasetshaka start oh wabona mhla kuphenduka inyanga enkulu uSamuyela uye wabona wasetshaka start washisa ikhwama ngoba lalifikile ivangeli lalifikile ngoba liyafika shayela lizandla egameni kaJesu uthi mhla kubhajatiswa wabona kwehla ifu lihlala phezu komgqojwa emanzini ngoba uNkulunkulu wayekhona wayefikile njoba efikile la amen siyabonga ake ngithi ke bazalwane njengoba ngizomphakamisa ubaba unesiqu se-Doctor of Theology asithole e-UBI ngo-1966 egameni kaJesu cela simshayile izandla wangaqini lapho ngoba liyahamba ivangeli wathola isiqu se-Doctor of Divinity asithola e-USA University of California amen cela simshayile izandla akaqinanga lapho ke wathola isiqu se-Doctor of Philosophy esithola e-USA egameni kaJesu simshayile izandla enkulu wathi makhelwane jealous down man JD jealous down yayinhlelo into ayifuna ukoniwa kwathi ngo-2010 uNkulunkulu wambhasela namhlanje sithi uprofessor cela simshayile izandla amen njoba nibona leli jazi aliqukile leli ijazi loprofessor amen phinde simshayile izandla egameni kaJesu amen baba ke bazalwane ubhala isincwadi ezintathu iwele lomkhuleko obedience in all suffering and the journey amen siyatholakala leso sincwadi uma nifuna kwazi ukuthi ivangeli lihambe kangakanani amen lesikhathi samanje ngizocela ukuthi lonke ibandla liphakame bese ngiyamnikeza ubaba umholi kube uyena ozoyithatha yonke lenkonzo asihole ukuthi siqhubeka kanjani amen cela siphakame lifikile ivangeli lifikile sonke bazalwane lifikile ivangeli ilethile ukukhanya ilethile
Sibabingelele bonke bahlobo bethu egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Amen. Sanibonani nonke egameni lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu owendile ethi sibe khona la endlunkulu yasempuleni. Sibonga umusa, sibonga inhlanhla, asingcono, asifanele futhi sihleti la siyathuthumela kuthi hawu Nkosi singoba noko siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asinokwenza lokukhulu kangako. Siyonikela ubukhosi bala bona bungasikhomba indlela ukuthi kuze sibe lapha nje kwenze njani kwendeke ke uma ke siza la asazi ukuthi same nyongibani kwakunenkonzo ememo seta la njengabafundisi isitha ememeni. uNkulunkulu wakhona ukuthi akwenda manje anginoyikhulumela eziko ngoba ngiyazi ukhona umntwana enkosi. Ngiyacabanga yena ngasiyela ukuthi kube la nje kwendekeni yini afune lithende libe phakathi endlunkulu. Hayi ngeke ngasho la phakathi kweviki bahlobo bami ngoba sesinemalangana. Ngathi uma kukhona abantu bala embuleni abazobezwe uma ngeke aphenduke umuntu wakule ndawo lesigodzi ngiyakhuluma ngeqinisa noma lesihogweni ungaba neholiday yokuthi namhlanje niyaphumula laba lembuleni ngeke baphumule bese yini kusho njalo kulonyaka uma sicethe inkozi ya 21 days uthi uNkulunkulu ufuna kwenta into letisha sesizibonile ezinye izinto ezinsha. Mona ngibona labantwana nje laba abakaphelele izinto ezinsha sangena edumbe kwendeka lekungakaze kubona. uNkulunkulu ethinta abantu bakhe namhla sila empuleni. Inkosi yokuthula benani angazi baba enkosi wabamba isihlathi nje hayi nami ngifuna kumthethelela kade lutho waNkosi ufana nami kuthi sibe khona la. Ngisho Nkosi nawo phakama Hlobi sinambomba kamhle akade lutho nama ngathi lutho owaziyo awusawunikela ubukhosi buthi hlephu ngiyacabanga hayi yokwenzeka isimangaliso malokotha lomnyama lo sendlambelweni malokotha lomnyama lo njengenyama yesibanza ingani inyama yesibanza ke Mswati lomnyama isasimnanze kuphekweni imnanzi ngekosiwa thuma kuyaza ke mbube kungemabhudlo thuma phansi bayakuzwa ngezingcingo bayakubalekela mntakandaba wena Mswati ngilo ingongoni yemdlunga kangwane ingani unele kulevusa kwaye kwathuka kamagagula kadvokolwako baye bahlehla buhlalu
kwaye kwathuka bakagama nebakamnisi nanginamantsholo somangele wena waphakathi liye lana langakhawuli tati nguzomcolo wena nto ngakuphuma langa netinzabatalo wena lathi liyawushona babe behitela tikhulu nemalangeni wena juba lakuthatha lakumisa ngisho esikoleni eNgilandi kulapho wafika wabese uyayidlalisela impenseli ngisho lena lo wagwaza ngayo magwaze gijima ingungu lemnyama legcwele lembethe imthimba kube beyembethe mina umfokatana bekuyawudzima tekuse ngithuthumela imbube yabhodla ngisho yakwelilwandle kwaye kwatamatama livela kwa eMswati timbi bataphuma busabalala tingweta acele embunzini lapha emthimba wena libumakhombo welanga la kangwane wena mkhombo welanga la kangwane ingani ilanga laphuma esitsheni lapha kaNkosikati ngabisathe ekhaya netethafeni tagijima tayobikela bonina belele base bayaphuma balihlola ngetikhala temaguma umvemve wakithi longahlali phansi wesabathi intuli hlitiyo lemhlophe ekuhlule mange madvotsa baye wena waphakathi Semini bekunene kokucala ngibingelele gogo wala ekhaya longidalako abantu babenkosi labakhona nasihlalo wawo emalangeni tindvuna tebukhosi bafundisi ngokwehlukahlukana kwetikhundla tenu ngibingelele nemphathi lapha Archbishop Simelane lolo aphize abe neticu tokuhlonishwa ngisho yena professor Dr. Simelane ngisegameni lenkosi bekunene anganibingelele nani nonke nalaba semakhaya ngiyababingelela kule mini yalomuhla bekunene hey angathi ngiyawucala phi ngibeke njani inkulumo yami kepha ngwaka Dlamini Sibongo ngidalwa intombi yakasihlangu logogo lenimbonile kumntwana ngosimkoleshi longidalako ngilana nje empuleni bekunene senginemalangana lendvuke ebukhosi ngiphethe ngiyabona eminyaka iya lapha ku-29 labanye bebangakatalwa ngepha ngemusa waNkulunkulu awona ungisaphila bekunene nangemusa wagogo longikhulisile wangikhomba indlela awona ungisaphila nangemusa wadota indvuna kungisekela ngemaqiniso naku ngisaphila bekunene lengingakusho kini kepha akuncane kakhulu bekunene ngiyawuthi lo nyaka sibe nemthandazo thandazela ummemo kude uhambe kahle ummemo uhambe kahle kakhulu besimcelile simakatse ukuthi abe nathi lo muhla nje sihlangene la ethendeni njengoba bishop wami lapha asho cha kungomhlolo ukuthi lithende libe ngekhathi esigodlweni ngepha lokho kuthi inhlelo taNkulunkulu nami angeke ngithi mhlambe inhlakanipho yami kumbe inhlakanipho yakhe Bishop Simelane cha lokho kwaNkulunkulu bekunene ummemo uhambe kahle kepha sesitobonga phela sibonga uNkulunkulu lesamcela ngaFebruary lelithende njengoba nelibona lila emasonto ngihambile kakhulu ngikhulele ebuntwaneni boNazarene ngabo African Gospel Church ngilapho abopostola konke lapho ngendlulile bekunene kepha yonke into ehamba ibe nesiphetho sayo nawuphila uNkulunkulu uyakuhlelela ngendlela yakhe
Ngamemo ngisithe nje ngilapha elaweni nami ngiphumulele bekunene ngoba umthandazo wememo wabanjwa ngogogo busuku bonke walinzela. Ngase ngisimene ngitawubamba inkonzo yasemini. Oh, lapho ngisaphumulele manje ngoba na something lengivako. Ukhala insimbi lethi. Nangilapha elawini ngibase. Ngiyamuva lo muntu la ngekhathi ukhuluma nami lengamathi. Ngepha yena ngiyethemba uNkulunkulu yana mathupha. Hey, nakufanele ngite attendance ngigqokile phela nami ngigqokele suit yami yokuhlupheka. Hey ngibase. Ngiyabambeleleka lento iyangiphusha. Hey ngibase. Kanti kwenda njani? Kanti abafundisi baqala nini? Ngifuna kuyethendeni. Ngitive nginelicala kakhulu cha. Nginesikwelede vele. uNkulunkulu ngiyamowa. Ngepha ngaba sengiyalalela bekunene ngeva usichama. La kwendekani ngami empilweni angikase ngibone lokho. Nagogo angamtsheli. Utakuva namuhla nje lokukhuluma. Bekunene nayi ingoma lesiphambili. Nani ngashaya yona kutophakama lesithunywa sami ngidawuchubeka. Ambele ambele kubekela ambele ambele kubekela
bekunene bengisabeka lenzatshana yami. Kepha ngiyasiva lesithunywa solo siphakeme njalo. Bekunene njengoba besengibekabekile kini kusicha. Kuba nesikhathi. Donke tintfo tihamba tibe nesikhathi sakhona. Kepha lo muntu lengikhuluma naye uvele wangitshela usicha namuhla sekunjalo. Phambili. Bishop Simelane angatibona yena angasilutho amncane. Kepha ngokutalo vele ngomncane kuseni uyangitala. Ngatsini nje. Kepha nami lokhu ngilayithendeni. Awusongumphathi wami nami. Bekunene ngoba phela umuntu lo ngakaphathwa cha impumelelo ngeke ayibone. Bishop wami ngimphethe mina ngokwebukhosi. Kepha ngaloko kaNkulunkulu ungumphathi wami ngiyaphisa. Sengisho ukuthi bekunene usina ukhula ungumntwana utelwe ukhule ucatfude kube nalokwa lokwentekako empilweni yakho. Kepha emasondvo ngohambile ngihambile kakhulu. Uyakhula phela njengoba ngisho ugcina utimele uthathe netinqumo. Umntalo uyakukhulisa nje kuko konke akufunzise ngako konke lokukhona emhlabeni. Kepha ngibonile usichama kwasi lesikhathi sesifikile so sangihlukanise usuku nemini. Ngoba uNkulunkulu usihlelele ngokwehlukana kwethu nama ngathi utangibita nini. Akasakubita lo uNkulunkulu akukhanze nawe vele uprepared vele uready. Sengibone lokho bekunene ukuthi cha ayikho le indlela. Lembili ngale sengithethe nami. Kepha ngokwenda njalo ngiyethemba ukuthi nebantwana ngiyabona bakhona la lababili baphi Tanlana bakhona labangekho kunalaba ngisho sebamelelele nalala ngekho bona. Bakhona nabonina wabo bakhona lana bakhona labangekho. Sengisho ukuthi Bishop Simelane mina nendlu yami Bishop wami naba labantwana ngisho ukuthi nginikela nabo. Nabonina batawuhlukanisa bona. Angisho mina besolo ngakakhomba isonto. Sathe iminyakana impela tinkonzo betita la endlunkulu ukuthandazwa kunje cha ngingakahlukanisi. Sengiyabona cha angifuni uNkulunkulu umzukana ngikhumbula nangiyo accounta
ngibambe ngiyekele fanele nge-account ngendlela lefanelekile ngokuthi sive ngisebenzele njani nebantwana ngibakhokhele njani usho netindvuna lengitiphethe sengisho ukuthi tindvuna alo njengandvuna mashinini vele ngisila endlungulo kude kwakhe yena uyawuhamba la ngiyawuhamba khona na Jimasina lolo shayelako sitokhona kuvana kahle uyafuna ahambe nami la ngihamba khona tindvuna ngisakhuluma ngato bo babe malazana bayabo babe madlopha ngisho ukuthi vele kufuna bawubonga le emasondweni abo ngoba lena bekunene i-order le angisho of course bungumlomo longakhuluma emanga angifuna kusasa kucabana naNkulunkulu tindvuna tebukhosi lungisani la ngiyakhona ngisho ngenilele ningisekele cha akube njalo bobabe ba kungaba ngimabhalane lo office angisho lo mbuso ngimi political head i-directive isho njalo ukuthi cha nabo mabhalane bawuhamba nami la ngiyahamba khona ngoba ungaphikisana nebukhosi utakufa nokufa nayiphumela i-order angisho mina ngikhuluma nalo nkulunkulu wathi lo nkulunkulu mina nendlu yami nembuso wami lengiwengamele lo mbuso unetindvuna tabomake bobabe njalo njalo kunamakhansela ebukhosi njalo njalo kepha bekunene ngisingedlulisa lokubonga kakhulu ku-bishop wami nebafundisi labambisene nabo nami ngitanisekela ngaso sonke isikhathi nangingekho ngidabe ngibanjwe nje imisebenzi yelive njengoba nathi usivele lo mhlaba lamalanga kumatinyana sengisho ukuthi hayi cha kulomkhumukano ngiyawubona lele kuwo la ithendeni bishop wami impela lisibuthile lithende noma kungafika timvula siphepho siphephile lelithende sengilifanisa nawo lomkhumbi kaNoah nangilibukile nje nini nilibona njani vele ngoba nawo liyasibutha phela liyasihlanganisa ngumnanzi ethende nami ngisangitibongele kakhulu bekunene ngibonge nakuwe Makhosonkhe la ngisekele lo muhla na egogo naninonke bekunene bafundisi bami labahloniphekile ngisinkulunkulu anibusise kakhulu bishop wami njengoba sengilawulile mina ngicedzile inzima yami njengoba wena awunamlomo okhuluma lo muhla uyamangala cha wena ungibani ngamukela ubukhosi ungibani wena ngani cha ubalulekile ingcebo yaNkulunkulu lokho nje bishop wami ungatikhobosi qhubeka usebenze njengoba uNkulunkulu akuphile leso siphiwo ngivile lapha lembongo yakho bishop wami ibala kakhulu la undlule khona emahlathini langana fastero la ebumnyameni undlulile kepha ngaloNkulunkulu lokhona sengisho ukuthi bekunene nasengiphetha
ngiloko bengifuna kwenibikela kona cha nami ngibona usangisale ngihlukanisa ayibe khona phela inkonzo le nami lengitawuva ngiya kuyo angisho ukuthi letinye ngiqwa cha nathi solid endlungulo ngepha ngibona nje ukuthi nami tinhlangano dingaba khona mariba khona inhlangano lesenhlitweni nayo shale siphambano kwathi wena manje hey lapha esontweni avele kude lebe ngingakwenda ngibona usangiphumela ubala ngoba nginale pressure lenginayo la ngemuva yalo muntu longiphushako kepha ngibona ukuthi lo muhla hey anginitshele nginibhobokele kahle ukuthi awu nami ngiyawushushana bekunene ngiyabe nginani la kulesonto ngaphinze ngitsini nje bishop wami ngiloko nje bengifuna ukunixoxela kona abazalwane ukuthi cha hawu sesimunye ake phambili bekunene Bami bafundisi ubukhosi bethu abutela ngaphambili sibemukele awunjalo esekhulumile ubukhosi uthi hayi phambili kanjani sibemukele noma ngemala noma khupha phezulu befundisi babe sebayakhuleka khulekeleni kulungu asendele umusa simeni sonke tinyawo khosi bethu bude phambili nalabo bathi hayi zinyane lenkosi nathi sibamba umphetho nathi asibuyele emuva
bathi buyani la phezulu bathi ngicela nje sesithule kancane sibe ngamakholo impela sesihloniphe ukuthi hawu Nkosi yami uNkulunkulu wethu asendele umusa. Chiliza nobabe lunga ngeke yini bakhulekele nabo bapha. Mina anginamazwi. Buyani befundisi. Sonke sesithule kancane nje. Siphamisizana siphamisela ngapha ebukhosini. Sithi Nkosi bagcine. Dinengi tinkinga la ekuphatha nabantu. Ayikho into enzima nje ukuphatha abantu. Kuyabitha ukuphatha abantu. Ungathi somtholile Jesu abantu bakumuke. Bayakhuluma abantu. Bayahema abantu. Manje sibakhulekele. Utanti induna takhe ho. Nempandla enkulu. Uthi Jesu kuleli verse elisiqubulo sala kube besikhona besizolfunda nizo siNkulunkulu wendeni utheni asikashumayela ingqondo asikaphuphi sabe sesiyashumayela sitshela umzansi naku siye embuleni Nkosi ufuna sendeni bongishonephi funda mntaka baba mina Siyafunda bazalwane Efesu 5 verse 14. ngisho labangaphandle abasondele siyabona emabhodo sasisenda umsebenzi wa kuma kwaleli thende nina ningapha uma sekufunziwe saniphamisa izandla niphamisele ngapha estage funda mntana Verse 14 uthi ngalokho uthi phaphama wena oleleyo uvuke kwabafileyo uKristu uza kukukhanyisa ngalokuthi wena phaphama wena olele ube siyavuka kwabafileyo Jesu uzokhanyisa akusondele khanyisa umuntu akumfundisa ukukhanyisa umuntu okwakho bavuka eze kuJesu asithi Jesu mina ngiza kuwe uyiza kuwe Nkosi uyakhanyisa khanyisa ebumnyameni la kungafinyela umuntu khona vuka khanyise buleni vuka nakukhanya fikile Sizo emthandazweni bengifisa kakhulu ukusho lokho namhlanje sisebukhosini lalela ubukhosi ophethe isizwe bese ubheka ukuthi siphuma phi la siphuma khona siphuma ebukhosini obuphethe izulu nomhlaba
Angazi noma niyangizwa yini. Sizothatha ubukhosi namhlanje obuphethe isizwe. Sizobumesha nobukhosi bezulu. Izulu namhlanje liyahlokoma. Uma libona labo baba nabo mama bemila namhlanje bethi siyamamukela Jesu njengenkosi nomsindisi. Ngibona izingelosi zezulu ziphakeme. Ngibona izulu namhlanje lenza umhlatshelo isimangaliso ukudumisa nokubonga into eyenzeka embuleni namhlanje. Engacabanga ukuthi ubukhosi bathi mabulala bavuka ngakusasa bathi hayi ngiyokhetha inkosi kaSimelane. Lalela uJesu uyamangalisha. Lo nkulunkulu esimkhonzayo uyaphila. Lo nkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wesimanga. Wena usalele vuka 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 vuka. Uma ungavukanga embuleni namhlanje ngeke uphinde uvuke. Uma bekungiyimi bengizothi mphakathi wasembuleni akanenze ukuthi isizwe senu sijabule. Akanenze ukuthi isizwe senu sibe isimanga. Siyabuka izingelosi zezulu. Uyabuka omdala wey'nsuku. Uvula amehlo uvulele embuleni ukuthi ngabe embuleni kwenzekani namhlanje. Lalela kunesibusiso sezulu esehlela embuleni. Esehlela embuleni. Sizothandaza thina bonke njengoba bemila namhlanje bathi siyamkhetha Jesu njengenkosi nomsindisi. Nguye kuphela ozobusa. My Lord, we thank you, Father, this morning. We praise your name, we worship you because of who you are, my God. Siphakamisa ukubonga Nkosi yamakhosi. Akuyi kuhlakanipha nokwazi kwethu kodwa kuhlakanipha kwakho zulu laphakade. Kuhlakanipha kwakho zulu lenkazimulo. Naba Nkosi namhlanje baba ubukhosi bonke Nkosi ayigcwele. Uyazilahla Nkosi phambi kwakho. Uyazilahla baba phambi kwesihlalo sakho. Zulu lenkazimulo. Phakama 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 phezu kobukhosi basembuleni. Baba Nkosi ayingcwele babona izimangaliso zakho. Ukuzinikela kwabo Nkosi yokuthula kungabi ilite Nkosi enamandla kodwa kubonakaliswa wakho amandla ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Baba siyabonga. Sisemila bazalwane kunamazwi avuka enhlitweni yami ngimukela ngabo la lokhosi lapha kuncwadi kaJohane Evangelical sahluko 6 verse 37 uthi Jesu oza kimi angisoze kumlahlela ngaphansi. Oza kimi angisoze kumlahlela ngaphansi. Oza kimi angisoze kumlahlela ngaphansi. Uma ngiqhubeka incwadi yeZakha 14 verse 34 ube beyakhona bathi awufunda omunye ngimukele ubukhosi nabo bonke abantu. Ukulunga kuyasiphakamisa isizwe kodwa ukona kuluhlazo kubantu bonke. Sibusise isizwe esibeka uNkulunkulu phambili. Sibongela kakhulu baba wethu ongcwele. Sebenza wonke sengwenzile. Siyabonga. Egameni kaJesu Nkosi yethu. Amen.
Nkosi bami, Nkosi ubusisa, Nkosi nibusisa, Nkosi nibusisa, Nkosi nibusisa. Nkosi nibusisa, Nkosi nibusisa, Nkosi nibusisa. Siyazi njalo, siyabonga nawe, siyabonga. Usuniphathela